Ajmo, posle 100 godina, dobrodošli, bolje me našli, ja sam ovo, a u današnjoj epizodi kako je Harry postao drvo. Pa jednog mater, brate. Šta? Šta? A nije to? Pa nije. Nego? Čovjek pretrečeno muzika. Dobro, ajde. Kako smo Bambi i ja postali zombi? U prošloj avanturi spašavali smo Jelena iz Čeljusti Deda Mraza. On se umeđu vremenu negdje izgubio, nismo ga vidjeli par meseci i skoro smo dobili informaciju da ga je neko video na starom groblju vamo gore, pa smo se Bambi i ja uputili tamo da ga tražimo i šta je od toga ispalo i kako se to završilo, pogledajte u narednih par minuta. Peace.